Pau. Imphal West District swine flu positive oiba case thengnare sarkar na section thorang lokhot khre. Amadi miyam gi numitang ngasi masing yam laba miyam na Chief Minister unaba lakre. Kurumzari midang tabiri basing bataram noksari pau sandok na pizari. Imphal West District swine flu positive oiba case thengnare sarkar na section thorang lokhot khre. Hiramasiga mari lainana Secretariat Health and Family Welfare Minister L. Zento Kumar na paumi singa unaba amada layong masiga mari lainana haikibada positive oiraba mioi asi Imphal West District ki manung sanbadagini mioi asi chahi nifu mangarum suraba nupani mahak haukiba July ki tang mari Dasis Hospital da pukhalakibani. July ki tang tara Dasis Hospital na mahaki blood sample lawduna Mumbai da test tawhanki madugi matung tang tara mari da report laktuna H1N1 positive oire haibri confirm tawki hauze anaba du ICU da thamduna mikup nahum sing na senari sarkar gi maikai dagi khudak tagi lokhatpam thokpa thabak sing lokhatpa haure Rims Hospital amadi Jenims ta isolation ward kaya hangdoktuna thamle state monitoring cell hangdoktuna jackson tharang su lokhatpa haure Sarkar gi amadi lanai gi hospital singda khudak tagi jackson tharang lokhatna ba khangan basu leikre mahang na makhatana swine flu positive oiba thengnari haiduna miyam na mipaiba pokpiganu mamang da su positive oiba gi case thengna basu leikre sarkar na matam sana control tawhobadagi makhatana mahik asi sandorokpa thingbangam ki haiki sija da laying ibani na sija gi soi aduga khaidagi hen maruri de akogi state ki health services madugi mathau madugi responsibility madula kodagi immediately pawi pambaga with all the team all the officers of the health services madu sijda restore adigi sijagi medical team mayam the mogile authority ga consult ore tawraba matung da positive oire je khangabani na akoi madu gi lokhat pe makhal gi potsing akoi gi medical care madu lokhat na ba ngarang de hona chendana hojik almost akoi gi lokhat basi lokhat pe mong da akoi lokhat pe have almost preparation part madu loire hadana mayam da hajening ba masida mamangai da yan han bada swine flu se Manipur encounter tobagan da lai giba makhangi keningai oiba makhalgi adumakti natre mamdi praja se hojiti aware ore Tha amagi tang tara manga asibu miyam gi numit haina Chief Minister N Birena miyam ga unabagi numit asida ngasidi mamang da lakhiba mi gi masingdagi ka hena yaman kibana asilarang singda awaba ma oikre hairi angan bayuktagi hona Chief Minister Banglo mamang da miyam na Chief Minister unaba ngaiduna leinaki mioi kyana makoi na thengnani ba khudong sa da kaya Chief Minister da pawdom ki Chief Minister N Birena ISTV news da phongdorokpada miyam na thazabadagi Chief Minister unaba lakbagi masing ngasi asi hana dagi ka hena yamna lakre mahaki maikai dagi miyam gi wakat matung inna paikhat payaba thabak sing paikhat kani haiki ngasi miyam gi numit sidai da yamna lai enogi maruina awana ura ngasi di mi ji khuyam am taw khre kamai toino khangdai ji bhap ta ado anyway unage ado relief ki meeting pangbi bu su dum lai moi group amani ado mayam kramaina unnaga do ino style si yaman manina khara dang thu na do budar endakti asi Chief Minister N Birena ngasi helicopter da ising ichaw gi phibam yengsin kre ising ichaw gi phibam yengsin ba du da Works Minister TS Biswajit Chief Secretary RR Rasmi Additional Chief Secretary Home Dr Suresh Babu su saruk yakhi ngasi ayu kanglagi helipad tagi Indian Air Force ki chopper tongduna Imphal West Imphal East Bisnupura mari Thawal district ki mafam singda ising tumjin khraba mafam sing yenghi tampaki mafam ayamba ising na tumjin kiba ubada Chief Minister N Biren gi maithongda awabagi saktam ising chawba yengsin ba yawba paumina uba fangki pung ama makhairom changna yengba loiraba matung ISTV news ta phongdorakpada ichaw na sokhallaba mafam singi mateng pangnana ba ministry da pawtak pikre hauzik center ki disaster team amasu laktuna kupna yengsilibani mahang na makhatana ngarang ching ningkhairakpada lekhidaba mioi singi imung manung da sarkar na mateng pangpham thokpa sing panggani haiki nakogi hana phau hullaba kholba sam pak khar pang soi aduna koi
हिल दसु निंखाय खोखाय बदु बे खोइ टिम मा थाइ तोंगान अन हाइब पुनमक से पूरा एसेस तोर कांदा जे सेंटर दो किसको याम तोइन फाउनरी न सेंटर न मसी मोंतों एरिया सर्वे तोर कांदा चिफ सेक्रेटरी ने केने तोर कांदा मोंतों फजना फाइनल मा कायाम शोके है फाइनल एसेसमेंट तोक्सिन सतपनी अदो इखोय मांगे बतारि सोइ बफ्लन तोरी मैम से कोई बेस्ट लेवल दा कोई गवर्नमेंट साइड की कदी तो वे आगे है वो तो कान मरु मरांगी अदगी लौगी अदगी युंगी मांगे बखोली बसोई बा इंखोल नुगोन तोरी मैम गानु मैम अमा तोरी से सिगे कोई रिइंबर्स तोंगन बा गवर्नमेंट साइड के कोई अकन बा तो लोग कनी है ना मैंने कोई थमसे कोई इमीडिएटली मदो कोई एस गर्सिया तुम पीरनी 4 लाख से तुम पीनी गरांग सो कोई सोचनपुर दमी अनि नान प्लट से इसाउ द सेंदगी इसे इरेल ना सेंदगी बदो कोई 4 लाख गरांग पीरमे तो हुजिकी जो कोई डेडी कोई ऑनरेबल मिनिस्टर खाइसी इंसर्ट थाग्रिमा मागी एरिया नि थार कांदा अमा फंग्री है अदुगा अमना सेंदगरे अमना थी फंग्रे अदु फंगबा फंगदबा डिटेल तो कांदा कोई गवर्नमेंट साइड की तो गुन तो पाइतार मेडिकल टीम चाजंग करे ngana डीसी फाउंडर का अदुगा मखा ताबा पाउ लौरगा मु मैंने पाउ थपजगे चीफ मिनिस्टर न लुचिंगदुना इसिंग इचाउ की फिबम हेलीकॉप्टर दगी येंगलुरबा मतुंग सेंटर दगी लाखिबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टीम अमदी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम अनिना अमुक हन्ना हेलीकॉप्टर द चतुना इसिंग इचाउ की फिबम येंगसिनखी खोंगचत अदुदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जॉइंट सेक्रेटरी श्री प्रकाश एग्रीकल्चर डायरेक्टर डॉक्टर के मनोरहन असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस जी.के. मिश्रा ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के असिस्टेंट ई सचिन कुमार गौतम अमदी मणिपुर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वाइस चेयरपर्सन आदिम पानमई याउखी पुंखाय अमा चंगनी येंगसिलुरबा मतुंग स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वाइस चेयरपर्सन आदिम पानमईना सेंटर की टीम अमा लाक्तुना हुजी इसाउना मायोकनरिबा मफम सिंह चतुना कुमना येंगसिली मखोइना फंगलखिबा रिपोर्ट सिंह मिनिस्ट्री दा सबमिट तौरबा मतुंग मिनिस्ट्रीना लखतपम थोकपा थबक सिंह लखलकनी हाइकी अखोई हजिक एरियल सर्वे तौरे अदुना फिजिबल रिपोर्ट अदुगा थुमनिबा एरिया कयामुक चावना थुमगे हाइबसिंग सिदगिना चपचान अखोई फंगी अदुगा असिगी मतुंग ताबा अखोइना युम कै शोकलगा लेबा एफेक्टेड ओइरेबा खुंजा सिंगी मफम द कितंग विजिट तौरुखिनी अदुगा असो अयाम ओइनदि होरेन इवनिंग दा अखोइना लोइरकपगी ओइना ओवरऑल ओइना अखोइगे मणिपुर के असेसमेंट से अखोइ मीडिया के थ्रू द पीबीगनी इंग्लिशिंग अनि गमरी द कंगलादगी असम राइफल्स लथोखिनबा मसादा फी थोंगदना संसिनखिबा इमा तारानिथोइगी मफमदा इकाई खुमनबा अमसुंग नुमित असिबु निंगसिंगबगी थौरम ngasi एंटी रिप्रेशन डे हाइना जेम होल दा पांगथोखरे ऑब्जर्वेशन कमिटी एंटी रिप्रेशन डे लिस्टिंग अनि तारा तरेन सिंदुना पांगथोकपा थौरम मदुदा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन की हानगे मेंबर केएस जॉन कमिटी की चेयरमैन केएस आनंदी प्रोफेसर रोज मांगसी हौकिबना मरुओइबा म्यूजिंग ओइन सरुक याखी खोंगजंग संगसिनखिबा इमा तारा निथोइगी मनुंगदा हिंदुना लेरिबा इमा तारा मथोइदा इकाई खुमनबु उतखी अमदी लेखिद्रबी इमा इबेतोंबिगी मफमदा मिनिट अमा तुमिना लेपतुना इकाई खुमनबु उतखी थौरम मदुगा मरी लेनाना बुकलेट अमसु रिलीज तौखी कमिटी कन्वेनर वाहेंगबम धनेश्वरीना आइखोइ इसाना इसाबु इकाई खुमनबा ngamdrabadi इमा तारा निथोइगी वाखलोन इकाई खुमनबा ngamloi हाइखी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बबलू लुइतोंगबमना सासिनबा नोमै कापनाबगी थौदोक सीबीआई ना थिगतनाबा सुप्रीम कोर्ट ना खंगहनखिबा दु सिपोई खरादा मराल सीरग इंक्वायरी तोखिबा यारोय ऑर्डर पीखिबा ऑफिसर यावना चेनाबा म्यूई सिंह चेराक पीगदबनी हाइकी मणिपुर गुमा जही लिसिंग कयागी सिविलाइजेशन लेरबा असिगुमबा न्यू ग्रुप सेस्ता मोइन हेक्ट नमजा नम खेकदना मनोरमा न तोखिबो दुमाइना मी लिसिंग अमग चामना कुनगरे पा न तोखिबो स्माइल तोबसे अकोई की इतिहास की चेंदर तुरे युथेक सेस्ता अमुक कहन तोबो यारोय अकोई मायामी अपुनबा वारे कमना अकोई मयामी अपुनबा सफी अमना इमा मयामी पिपिरबा थौनासिंगो हबुलगी नचासिंग नसुसिंगसु पिपिरबगा अकोई अमत तोय लेपिनरगा अमुक हन्ना मणिपुर की मालेंद लेगिबा प्रजा खुदिमकसे असम मचु थोकना मागी फंगम थोपा अधिकार अपुम फार फंगबा अदु मपुम फाव मियोइबा ओइबा अबदि अकोई जाति से पृथ्वीदा सेगा माइना मनि मखा का लेबा अदु म जाति अकोई मणिपुर अना लायंग थबक तौरीबा डॉक्टर सिंगी मरक्ता मियामगिदमक खल्लगा कथोकपगा लोइनना अनाब सिंगी सेवा तौरबसु डॉक्टर खरदी मथौ निंगथिने तौदबदगी अनाब कया पेनद्रे हाइरी मणिपुर की अमत ngairaba मेडिकल कॉलेज जेनिम्स अमदी एम्स की थाकता ओनखतकनी हाइरिबा रिम्स ता अनाबगी लायोंग
खंगदोकनब होटनबदा खरा लुबा अनाबसिंगी डॉक्टर खरना मखा ताना लायेंबगी दायित्व लौनिंगदबदगी करिसु लेतबा अचंबा अनाबनी हायरगा थादोरकले हॉस्पिटल द लेरगा लायेंगजगे हायबा फावबु याद्रे हायरी हॉस्पिटल अनि असिदा मथौ तौरिबा डॉक्टर सिंगी मरक्ता मखोय मखोयगी नुमित नत्रबदी मखोयना येंगलिबा अनाबसिंग अतोपा डॉक्टर सिंगना येंगदबगी अनाबसिंगना खुदोंसादबा कयासु मायोकनरे अनाबगी लायोंग अमा खंगदोकनब होटनबदा मणिपुरदा हौजिक मियोय खरदी डॉक्टर मरी मंगागी मथक्ता येंगली डॉक्टर अमना हायरकपा वाफमगा अतोपा डॉक्टर अमना हायरकपा वाफमगा मानादबदगी अनाबसिंगददी चावना चममनबा पोखल्ले हायरी लायेंगलिबा डॉक्टर सिंगी मरक्ता कोऑर्डिनेशन लेनदबा अमदी मसा मसाना लायेंगलिबा अदुना चुमले हायना खनबा यावबा सिना अमुका हेना अनाबसिंगदा खुदोंसादबा थोगल्ले हायरी मरी लेनबसिंगना मतम चाना डॉक्टर सिंगना तौरिबा थबक थौंग सिंग यंगशिन हनिंगबगी अपांबा माइकई कयादगी थमनरकली पाउगी मरक्थना अतेंबा ब्रेमतंग लौजरी Panacea Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Panacea Coaching Center gi oja singna exam gi sem saba matamda support tawbiki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba singna mai pakpa makok thongba oinabagi damakdadi Panacea singna amatang harba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thambi. Combined tutorial for CBS. Admission open. Third batch class 12 CBSE 6 months foundation course. Second batch class 11 CBSE 6 months foundation course. Second batch class 9 and 10 CBSE 6 months foundation course. Class starting from 6 July 2017. Class 12 CBSE 6 months foundation come exam preparatory course for private candidate. For details contact Combined Tutorial Office Sagolban Morang Lerak Machin Bus Parking. Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo oina hangdokchaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomgi convenient oiba khudongchaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu. Bhai Gurudas Group of Institutions Sangrur Punjab na students khudimaki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana piriba mafam ni. Education piba khatang natna hayengi yumbirol putokwa institute ni. Ngasidi suara jengge. Tule, tule. Kering bantu dia. Masih kering kau sah. Sidi, yo sida ni he. Masih yo sidi. Tata tisko ni ne. Adudi sanagi mohut yang nasin bayar अमुकाना तराम नोक्सरी मखाताबा पाउदा माई पाको मिसक ओइरबा मतुंगदा खुनाई कानाबा थबक तौद्रबदी माई पाकले हाइबा यारोय हाइना PHED मिनिस्टर एल डिखोना ngasi चिंगमेरोंग द लेबा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की होल्ड पांगथोकपा खारम फुरुप की क्लास 10 12 अमनी ग्रेजुएट माई पाकलबा महिरोय सिंह ओपगी थवमदा फुंगदोखरे कांगपोकपी एडीसी की चेयरमैन होलखोमान हांग सिंह यावना तोंगान तोंगान बा मियोय कियाना सरुक याखी मिनिस्टर डिखोना मखाताना हाइकिबदा मियोय अमना फरबदी महाकी इमुंग मनुंग सु फगनी अमदी खुनाईगी ओइनसु अफरबा ओइगनी हाइकी. Forget about the society. That is a very, very bad, philosophy in life. First, you have to think for the society. Think that I want to become an IAS officer, I want to become a successful officer, I want to become a doctor, I want to become an engineer, I want to become a good businessman, I want to become a good politician, but I want to, therefore, I want to help my people, my society, my state, my neighbors. This kind of attitude you should have. IFIPV vaccine kapthokpagi thoram family welfare director ke rajona hawdokre family welfare ge office ta pangthokpa thoram aduda ke rajona phongdokhibada tha taruk ki manungda leiriba angang amasung tha tara mari gi angang singda hidaga si kapthokpani ichau na maram oiduna kangdagi sandorakli ba laina sing thengnana bagi thabak paikhat pa hawre haiki यकोई हाने याम कापम्बा अदुदगी दोज सि याम ताने पिरनी अदुना मसिना साइड इफेक्ट लेबा लाहो लेबा मोय नुआइ तम याम से अंगांगदा मसि फगनी अदुगा प्रोटेक्शन दी यामना पीबा पोलियो की प्रोटेक्शन से याम पीबा अदुगुंबा हिदाम खलमनी अदुगा लोइना यकोई पोलियो हाइब लाइना से पृथ्वी दगी मुथतपदा मणिपुर दगी इंडिया दगी मुथतप सेदा मतेंग पांगबियु हाइना आइन प्रजा की थोंगा लक्थोक्सरी येलहौमी की मरक्ता मणिपुर की लैंगाग्लोई सिंह संगसिलक्लिबा असि
matam supagi oina thingnaba miyamgi ihau khudakta mathau tare haiba hiramasda khana nainaba mifamama lamyan basanglenda JSC against discriminatory and ceremonious removal of Chief Secretary O Nabakishore Nasinduna Pangthokre Mifamaduda Senior Citizen O Dhaneshwari Apunba Thangka Association Manipuri Advisor Ibomsa Irom Yauna Civil Society Organization Merapai BMD Ima Ibel Kayana Saruk Yaki JC gi convener Tombi Sanana Nabakishore Chief Secretary gi famdagi lauthok liba karigino haina akanba kholawga loinana hanglingai cherakta Nabakishore Masana Tabakta ki Potha Nabalora Kiba Fire Pende, State Government na Karigi Damakta, Nabakishore Chief Secretary gi from the Gilotopano Haiki. Wasak Lawadi, Chief Minister Masama Lawiki, Miyagi, Prajagi, Yun Congress Secretary, Akoina, Jelomi Kaniba, Hydro Pose, Kanaba Yona than Haiki Vanema. Nasina Jelomi Puna Mapuna Kanate, Karigi Damakta Haiko, Taimba Matamabu, Taiki Arabatu, Magi Sapsava Marala, Kibiraga. Maral dugi matungina pangkong dogo tadi do pangan gadabani Health Services के Director Lokendro Nangasi Churachandpur की District Medical Superintendent की Conference holda कांग दगी संतोप लाइना dengue Japanese encephalitis समझी malaria की मतंगदा पाउमी सिंह दा वफम क्या थमखरे हौजिक फावदा Churachandpur की हेंकोता मियोई कुंतरुक टेस्ट तोबदा मियोई तरुक dengue लाइना positive ओइरे मियोई मंगाना malaria positive ओइरे Sangting village da Japanese encephalitis na naba miyoy mga thingnare Health Directorate na lokhat pa yaba thabak sing lokhat li haiki Nagaland gi Bishwema da chatkiba ahing nongyai da chauna landslide thokpadagi Imphal Dimapur lambi phongna dri hairi meter cha mahena landslide thokpadagi lambi gi saruk kinthakre highway si lambi tatkibadagi Kohima dagi mau taba atopa lambi da oina chatnare hairi Ising ichaw na awaba mayuk na ribas tinggi mating oina ba MP Dr. Mainiana Imphal West ki DC ki relief funda lupa lakh tara mating pirakre hairi panbayay ing listing ani tara mga ki January ki tang marida Manipur da akan ba yuhar ha ki ba da awa ana tarabas tinggi mating oina ba MP Dr. Mainiana lupa lakh tara amasu Imphal West DC ki relief funda mating pirakrabani Singjomay yumnam laika yumzaw lairembi maya da Imphal West Commando na thibu humba ki thabak tathabada PLA gi Nongmaitem Lenin Singjomay chinga mathak amasung RK Premananda Singjomay mathak thoksom laika digi miyoy aniasi fare hairi St. Joseph School gi mari suba batch alumni association sinduna ising ichaw na sokhalaba thongzu kendra gi manung sanba Bastikhong High School da lem na laing big game pangthokre atopa mapham sing da su pangthokhigani haiki su asigumba Kogi basic health care mesi hafta kodigi matang Saturday da mu ko matang Saturday no kuna ngomba khaide na ga pangthok na kuna sinje ga Ichaw na awaba taraba lomi miyam gi khudong thiba si yenglaga tonsinduna leiriba bank loan sing kopi na ba masung tangai fadaba tengbang pina na ba Federation of Farmers Club Manipur na phongdorakli paugi mrathana tenba break amagang luxury Sky Hospital da world class interventional cardiology ki kudong chab lejare operation togdana heart ke hobo menba coronary stenosis balloon na kam thoga stent hapa madi mi hun chongbagi layeng RF ablation singba chahi ani digi hen Sky Hospital da mai pa satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gi damak aikoi ki chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore gatanabiu ningam hogdana ba han booking tawbiu Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule Saiji TMT bar ase latest German technology season aduna state of art factory Guwahati na puthok chabani masigi bar ase ahanba sungdokpa product oibana calling zade taken de mapamil kali amadi amaga phajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT bar ne Saiji TMT bar Amukana taram nokchari makhataba pau Hindustan Company Private Limited Manipur State na sinduna Mantri Pukri ki Sarma Building the Health Game ama pangthokre mioi chamarom layengki
ICM Lafel Partners Satharapa Cooperative Management ki Higher Diploma ki Kunmaban Suba Session ngasi Lotion Kre Lotion Bagi Thoramda Cooperative Society Registrar S. Rupachandra Professor N. Mohendra Cooperative ki Joint Registrar Michael Bepol na Chingba Mioy Singh na sarug yaki. Ngasi miyang gi numita ICICI Bank na Chief Minister gi Relief Fund lupa lakh kama mateng pangkre Chief Minister gi Relief Fund mateng panglaki basingbu Chief Minister na thagat pa phongdoki. Loshilakpada maruiba pau amuka na lawirasi. Imphal West District ta swine flu positive oiba case thengnare sarkar na section tharang lokhatkre. Amadi miyam gi numita ngasi masing yamlaba miyam na Chief Minister unaba lakre. Mideng tabira basingbu amuka na khurumjari.